Sinovi smo tvog stijenja i čuvari tvog poštenja, i čuvari tvog poštenja. Molimo vas brda tvrda i stravične vaše klance, koji nikad ne poznaše sramotnoga ropstva lance. Majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro. Oj svijetla majska zoro, oj svijetla majska zoro, majko naša Crna Goro, majko naša Crna Goro. Zokločenskoj našoj misli naša sloga daje krila, biće gorda, biće slavna domovina naša mila. Rijeka će naših hvala, uskačući u dva mora, glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora. Glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora, da je vječna Crna Gora. Poštovani gradonačelniče, članovi Udruženja folklornih ansambala Crne Gore, predstavnici obrazovnih institucija, osnovnih i srednjih škola, dragi gosti, dobroveče. Dobrodošli na dodjelu nagrada najboljim učesnicima konkursa Slika moje tradicije, koji je Udruženje folklornih ansambala raspisalo prošle godine u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom kulture. Sam konkurs podijeljen je na literalni i likovni segment, a ukupno je pristiglo 2005 radova. Predsjednik Komisije za pregledanje literarnih radova je Dragan Mitov Đurović, dok je predsjednica žirija za likovne radove akademska slikarka Marija Kapisouda. Sada bih pozvala gradonačelnika prijestonice Aleksandra Kašćelana da nam se obrati. Poštovana gospođo Bukan, uvaženi nastavnici i profesori, dragi učenici, roditelji i prijatelji. Drago mi je što sam u prilici da vas pozdravim, da vam poželim dobrodošlicu u Crnogorskoj prijestonici, u zdanje Njegoševe biljarde, u grad koji sa ponosom svojim kulturnom baštinom i bogatom tradicijom. Očuvanje tih vrijednosti uz njihovu nadogradnju kroz pedagoški i naučno-istraživački rad i kulturnu reinterpretaciju obaveze kojom odgovorno pristupamo. Zato sam sa osobitim zadovoljstvom podržao ideju Udruženja folklornih ansambala Crne Gore da na Cetinju budu uručeni sertifikati mentorima i nagrade učenicima koji su bili najbolji na likovnom i literarnom konkursu za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Slika moje tradicije. Danas s posebnom radošću dočekujemo na Cetinju drage goste koji dolaze iz različitih krajeva naše države da bi sa nama podijelili svoje viđenje kulture i tradicije Crne Gore, naših različitosti kojima se kao sa posebnom vrijednošću dičimo. Upravo te naše male različitosti čine Crnu Goru tako jedinstvenom, posebnom, vječnom inspiracijom umjetnicima i onima koji to žele da budu. Ovom prilikom želim da pohvalim Udruženje folklornih ansambala Crne Gore, što je ovu izuzetnu ideju realizovalo sa crnogorskim osnovnim i srednjim školama, dajući tako nemjerljiv doprinos ne samo očuvanju naše tradicije i kulture, kroz njeno novo tumačenje, već i jačanju nacionalnog identiteta. Obradovala me informacija da je odziv na konkurs bio izuzetan, te da su pojedini radovi svojim kvalitetom prevazišli očekivanja. To uliva nadu da nove generacije nisu samo djeca interneta i globalizovanog svijeta, nego da smisleno i učeno promišljaju o istoriji sopstvene zemlje, o bogatom kulturnom nasleđu, tradiciji i običaju. Ovi događaji pokazuju kako se ponekad zamagljena percepcija nama o nama
vrlo jasno iscrtava u likovnim radovima učenika iz različitih krajeva Crne Gore, koji u umjetničkom izražavanju koriste gotovo identične simbole. Isto i sa literarnim radovima u kojima se lako čita svijest o pripadanju jednom prostoru, zajednici, kulturnom krugu koji se imenuje kao crnogorski ili jednostavno kao Crna Gora. Najljepše u svemu jeste to što to pripadanje ne isključuje nijednu posebnost i što je ono univerzalno. Čestitam svim nagrađenim učenicima i njihovim mentorima, kao i organizatoru današnjeg događaja na kreativnom pristupu ovoj važnoj temi. Kultura se uči. Hvala vam. Zamolit ću gospođu Danijelu Bokan, direktoricu Udruženja folklornih ansambala Crne Gore, da nam se pridruži na sceni. Hvala. Želim da vas pozdravim ispred udruženja i da kažem da ste zaista došli u velikom broju i mnogo više nego što je bilo najavljeno. Mislim da to govori puno. Sam period korone, kad je i raspisan ovaj konkurs, je zapravo nešto iz čega treba da izvučemo pouku. Broj od 2005 pristiglih radova na konkurs koji je raspisan u periodu kada smo pokušali da djecu na neki način odvojimo i od interneta i od nekih briga kojima smo ih opteretili, svjesno ili nesvjesno, ali djeca su na svoj način doživjela prethodnu godinu i mislim da je zaista stavilo traga na njih. Umjetnost, bilo da je to likovna umjetnost, bilo da je to literarni rad, odnosno sastav kojih je zaista bilo puno, govori da djeca traže način da izraze svoje najiskrenije emocije i traže način da skrenu na sebe pažnju. Mi smo odrasli tu upravo da ih čujemo i da ih vidimo. Vrlo je teško bilo donijeti odluku o tome ko će biti nagrađeni od svih učenika i zaista mi bi voljeli da su svi mogli da budu nagrađeni i da je svako od njih ponaosob mogao danas da bude tu i da vidi svoj rad. Omeli su nas problemi koji znate kakvi su bili i nažalost neki od tih ljudi koji su radili sa učenicima i njihovi mentori više nisu među živima upravo zbog korone. Tako da zaista je bio veliki izazov organizovati sve ovo, jeste da smo čekali puno, ali ipak je zdravlje na prvom mjestu i mislim da i današnji program koji smo pripremili će biti neka vrsta, da kažem, kompenzacije za ono što ste čekali skoro godinu dana. Tako da, eto, željela bih da pozdravim sve one učenike koji su danas sa nama ovdje i one koji danas nisu imali priliku da budu tu i nadam se da u budućnosti ta djeca će zaista pokazati svoj talenat na pravi način. Hvala. Učenica Iva Parača i Ivana Simović će nam pročitati svoje radove sa literarnog konkursa. Slike moje tradicije. Oj svjetla majska zoro, majko naša Crna Gora. Ovim zlatnim stihovima počinju svi moji nastupi i koncerti. Dugo se bavim folklorom, minula je decenija. Za to vrijeme sam imala više stotina nastupa. Bez obzira na svo moje iskustvo, svaki novi koncert i nastup u meni budi mnogo novih emocija i osjećanja. Slika davnih vremena, tradicije i običaja. Nošnja, folklor, kao i naši običaji nas čine jedinstveni. Ovakva tradicija i ovako kulturno blago ne postoji niđe u svijetu. Ovako multikulturalno i multietničko bogatstvo niko nema. Ponosna sam što živim u Crnoj Gori i volim svaki njen pedalj od Durmitora do Bojane, od Lovćana do Prokletija. Pored uzbuđenja koje osjećam pred nastup, najveće emocije me preplave kada priđem i krenem da obučem nošnju. Bez obzira da li se radi o crnogorskoj, bokejskoj, bošnjačkoj ili nekoj drugoj nošnji. Uvijek ću osjećati veliko divljenje i poštovanje prema toj nošnji, kao i veliku čast što u njoj mogu da nastupam pod crvenom zastavom moje države. U nošnji salivenoj najljepše svile, najmekanije čoje, protkane zlatnim koncem, čije se niti šire njenom potkom,
kao jutarnji sunčevi zraci preko plavetnog neba. Za mene je ta nošnja svetinja i ona priča priču mojih predaka. U glavi mi se odvijaju scene o njihovom životu kao na filmskom platnu. Razvijaju se predamnom slike njihovih radosti i tuga, veselja i plača. Budna otvorenih očiju posmatram prizore kako su se ratovali i mirili, kako su se poštovali čuvajući jedne druge, čuvali svaku stopu svoje zemlje, kako su ginuli za svoju rodnu grudu i domovinu. Za njih je nošnja bila svetinja i za nju se zadnja para davala. Zadnja para i zadnja kap krvi. Ona se čitav život čuvala i dopunjavala. Ona je značila sve. Poštovanje, čojstvo, junaštvo, odanost, rodoljublje, ljudskost, humanost i nadasve poštenje. Slike moje tradicije su vezane za nošnju, jer kroz istoriju ona je bila najvažnija stvar mojih predaka. Nešto nalik svakodnevnom ponosu ili odrazu srećnog lica u ogledalu. Ona je bila najljepše darovanje na rođenju. U njoj se krštavalo, u njoj se venčavalo i na posledku sahranjivalo. Nošnja je bila i ostala svijetla odora, svjetlog obraza crnogorskog, ali i najljepša slika moje tradicije. Slika moje tradicije. Kažu, dom je tamo gdje je srce. Moje se nalazi kod čvrstih zidina Svetog manastira, gdje sam još od malena slušala djedove priče, koje su svakom novom šetnjom zauzimale sve veći značaj, stvarajući maštovite slike o podvizima mojih predaka. Moje Cetinje. Grad u kojem se i danas tradicija čuva. Mjesto gdje unuci i dalje šedej kod starijih i slušaju priču umjesto bajki. Mjesto u kojem komšije pomažu da se slažu drva, gdje stariji ljudi šede na klupama s uvijek radoznavim pitanjima. Tamo gdje se ljudi orijentišu prema starim saobraćajnim znakovima, koji odavno više tamo ne stoje. Gdje ljudi i dalje parkiraju iza talove trafike, iako već odavno tala nema među nama. Mjesto kojim šetaju nastavnici, koji se sjećaju naših roditelja kao svojih đaka. Cetinje. Mjesto gdje se stvari intelektualci koji su godinama davali doprinose svim sferama društvenog života. Ostvarene, ali i neostvarene ljubavi. Sa srećnim ili nesrećnim krajem, one kratkotrajne, a i dugotrajne, sveći porvidio. Idući ka samom srcu, nailazi se na Vlašku crkvu, ogradu satkanu od pušaka, zaplinjenih u bitkama sa Turcima, koja me uvijek fascinirala, jer oružje od kojih su ginuli da nastoji kao podsjetnik da dogod u nama kucaju srce junaka, istoriji zaborava nema. Spomenik Lovćenskoj vili, čija legenda sa sobom nosi tragičnu sudbinu. Čudno je pak zamisliti da tako veličanstveno elegantna heroina sa sobom može nositi toliko patnje utkane kroz blokove od kojih je sačinjena. Nalazi se u neposrednoj blizini Vlaške crkve. Spomenik Lovćenskoj vili doprinosi razvitku kulture i pridaje uveliko značaju istorije, okrenuta ka Lovćenu, sa ispruženim mačem u desnoj ruci i vijencem lovora u drugoj, podsjećajući nas na vječnu ljubav svojih stanovnika. Sa svojim starijim prijateljem Mjesecom, koji puštajući svoje duge svilane zrake, silazi niz njen obraz kao ruka majke koja miluje dijete. Pruža divan prizor, čineći tako da sve sjenke zajedno ne mogu pokriti nostalgiju njenog pogleda. Moj grad je jedno od mjesta gdje ljudi još uvijek vjeruju u moć zajednice. Još jedna neispričana priča koja čeka nove generacije. Baš kao i djeca koja željno slušaju priče o prinčevima i princezama. Hvala. A sada bih zamolila Melihu Murić iz Rožaja, koja je osvojila prvo mjesto, da izađe i pročita svoj rad. Slika moje tradicije.
Da sam bar Picasso, pa da dušom svoga srca prošetam kroz vihor vjekova. Da uhtahnem bojom duh starih vremena. Da sam bar Marko Miljanov, pa da se perom u ruci dotaknem mila lica prađedovska. Da razvijem vijenac prošlosti kojom je snaga moje tradicije. Ali ne, ja sam samo Meliha čija je mladost skupčana u sadašnjosti, koja snagom svog prađedovskog srca otvorenih očiju vidi i čuje šapat prošlosti. I svojim rezom srca čini da i vi osjetite miris halve u oči Ramazana i Bajrama. Da sam bar Šantić, pa da vam nekako predstavim sliku srećne porodice za sofrom, dok čeka parče tople pogače koja se puši u rukama našeg djeda, koji je prvi zasio za sofrom, gurajući sećiju pod nogama, jer adet je to. Da mi je samo da se ponovo oko njega okupimo i otopimo svoje srca pred njegovim gordim glasom dok pjeva junačke pjesme uz gusle. Ili pak neku od onih tužbalica dok vani snježi ili lije kiša. Kad bih vas mogla ugostiti na jednom od onih posjedaka gdje ispod požutjelih brkova moga djeda izvire duh prošlosti. A pelin sa obronaka hajle spaja se sa lovćenskom lučom i pravi se niska od đerdana, isprepletana čojstvom i junaštvom prađedovskim. I dok zvuci gusala oživljuju prošlost, dimije moje nane šušte dok se iz mutvaka širi miris birjana, a sjećanja joj naviru kao plima. I opet eho prošlosti. Dok šamijom briše lice, zvuci djedovih gusala prepliću se sa pjesmom Varse, varse, ne prevarse, koja joj je pjevana dok je ljubila prag svog budućeg doma, ulazeći u đerdek sobu. Kad bih bar imala dovoljno dobrih riječi da opišem svu ljepotu moje prošlosti, iz koje izviru mirisi penđera, kapidžika i kaldrme, dok se na seđadi i kindija klanja. Kad bih bar mogla biti njegoš, možda bih uspjela da napišem novu pjesmu Noć skuplja vijeka, odjenutu ruhom ašikovanja, kad se preko taraba nijemim pogledom voljelo, ili kada se na hajrat česmi uz pjesmu žbanom voda zahvatala i ispod kamenja ostavljala marama od cica kao bešare o vječnoj ljubavi. Ili možda da pred vama razgrnem Naninu ćilimaču, koju je pod svijećom tkala sanjajući od ljubavi. I dok Ibar vjekovima teče, njegov žubor spaja sadašnjost i prošlost, a šuštanje dimija moje nane i zvuci djedovih gusala odzvanjaju Ganića kulom, pišući istoriju moje tradicije. Hvala. Nagrade sa literalnog konkursa dodijelit će gradonačelnik. Žiri je radio sa većim sastavom Dragan Đurović, Lazar Božović i Vasilije Bato Rogošić, a dobitnici nagrada su: za prvo mjesto Meliha Murić, učenica gimnazije 30. septembar, Rožaja. Zamolit ću gradonačelnika ako može da nam se pridruži. Drugo mjesto dijele Bogdan Gajić, učenik gimnazije Stojan Cerović iz Nikšića i Sofija Milić, učenica gimnazije Tanasije Pejatović iz Pjevalja. Treće mjesto
Treće mjesto Iva Parača, učenica gimnazije Zezin. Specijalnu nagradu su dobili Aleksa Markuš, učenik osnovne škole Sutjeska iz Podgorice, i Ivana Simović, učenica osnovne škole Orijanski bataljon Bijela. Specijalnu nagradu za poznavanje kulturnog nasljeđa svog kraja je dobila Medina Šarkinović, učenica srednje mješovite škole Beće Bašić Plav. Ja se izvinjavam, pošto mi nisu svi učesnici, odnosno dobitnici nagrada potvrdili da li će doći ili neće doći. I onda je malo konfuzije nastalo oko dodjele. Upravo je za to, jer su muškarci, evo da kažemo odmah, muški dobitnici su dobili crnogorsku kapu na kojoj su njihovi inicijali. Tako da, eto, provjerite da možda nije došlo do zabune i dobili su jedan ornament, neko je dobio ornament, neko je dobio knjigu koja je dijelo našeg poznatog slikara Todora, a neko od njih će dobiti ženski pojas ili čemer. Znači, to su nagrade koje su obezbijeđene za sve učesnike, tako da, eto, posebna pažnja na muške dobitnike da obrate pažnju da li su ugravirani upravo inicijali njihovog imena. Ako se znači dogodi da nekog prozovemo, a da se ne pojavi tu, znamo da su malo dalje i nisu uspjeli da nas dođu. Hvala. Folklorni ansambl Njegoš, najstariji i jedan od najpoznatijih ansambala Crne Gore, će nam se naravno i danas pridružiti u punom sjaju i zaigrati igru pod imenom Crnogorski oro. Molimo vas jedan veliki aplauz. When
Kao što nam je poznato, Crna Gora je uvijek bila jako bogata umjetnicima, naročito slikarima, među kojima jeste i Dado Đurić. I mnogi drugi koji su pronašli inspiraciju u našoj prelijepoj zemlji, tako i danas imamo veoma talentovane buduće mlade slikare, a neki od njih su dobitnici nagrada likovnog konkursa Slika moje tradicije. Radove je ocjenjivao žiri koji čine Ljubica Miličić i Emin Đečević u kategoriji od 1. do 3. i od 4. do 6. razreda, kao i Petar Martić i Mirsad Ademović u kategoriji od 7. do 9. razreda. Nagrade će dodijeliti Petar Martić učenicima od 1. do 3. razreda, Duško Banjević učenicima od 4. do 6. razreda i Nedžad Lekić učenicima od 7. do 9. razreda, a naši dobitnici su: u kategoriji od 1. do 3. razreda prvo mjesto osvojila Mona Mujović, učenica osnovne škole Sutjeska iz Podgorice. Jana, pročitaj sljedećeg. Drugo mjesto dijele Nikolina Jeknić, učenica osnovne škole Bogdan Kotlica, Boan, i Jana Keković, učenica osnovne škole Vuko Jovović, Danilograd. Treće mjesto dijele Sofija Letić, učenica osnovne škole Orijenski bataljon Bijela, i Vuk Varagić, učenik osnovne škole Vlado Milić, Podgorica. Jano, pročitaj ti sve dobitnike pa ćemo im onda dodijeliti. Nagradu za poznavanje kulturnog nasljeđa svog kraja osvojili su Mihajla Volockova, učenica osnovne škole Maršal Tito Ulcinj, Sara Mirjačić, učenica osnovne škole Radoje Čizmović Nikšić, i Dario Đonkelić, učenik osnovne škole Mahmut Lekić u Tuzli. Ja bih evo kad su nam djece tu, a mi čekamo da se regulišu pokloni zbog inicijala. Ja bih kad su nam djece tu da čujemo i njihove utiske možda o tome kako je bilo učestvovati na ovom konkursu. Imamo djevojčicu koja nam je došla iz Ulcinja. Hoćeš da nam kažeš što si ti crtala? Ja sam crtala svadbu, kako oni sažaju drva. Znači, kako je po običajima u kojem gradu? U Ulcinju? Da, u Ulcinju. Znači, ti si crtala ulcinsku svadbu. A što je drug crtao? Ja sam crtala Đurletu i Crnogorca. Hvala vam na poznavanju običaja, a tako ste mali.
ona? Pročitajte dalje. U kategoriji od 4. do 6. razreda prvo mjesto je osvojila Anastasija Jeknić, učenica osnovne škole Ratko Žarić Nikšić. I samo bih zamolila gospodina Duška Banjevića da nam se pridruži na sve. Drugo mjesto dijele Elena Babović, učenica osnovne škole Vuk Karadžić Berane i Bogdan Danilović. Elena Babović, je li tu? Treće mjesto dijele Sara Delić, učenica osnovne škole Boško Strugar Ulcinj i Jelena Vujić, učenica osnovne škole Drago Milović Tivot. Treba da pročitaš ime. Ja moram da pratim. Ja sam dala devojku na pogledu ima da je ne vidim. Specijalnu nagradu dobili su Jana Vukčević, učenica osnovne škole Sutjeska Podgorica, Nikola Đinović, učenik osnovne škole Kekec Sutomore i Mija Gardašević, učenica osnovne škole Njegoš Spuž. Dvoje, li? Mija i Nikola Đinović. Hor naših gimnazijalki će nam se predstaviti sa pjesmom Đorđe Balaševića, računajte na nas. Jedan aplauz za njih. Za zakletvu Titu ja spevam.
7. do 9. razreda prvo mjesto osvojila je Nađa Krivokapić, učenica osnovne škole Ratko Žarić Nikšić. Zamolit ću gospodina Nedža Dalekića da nam se pridruži na lice. Nađa Krivokapić, je li tu? Drugo mjesto osvojila je Lara Spasojević, učenica osnovne škole Olga Golović Nikšić. I treće mjesto osvojila je Erisa Kroma, učenica osnovne škole Boško Strugar Ulcinj. Specijalnu nagradu još su dobili učenica Nadežda Rejčević, osnovne škole Ilija Kišić, Herceg Novi, Marija Iline, učenica osnovne škole Dušan Obradović Žabljak. Valentina Čelebić, učenica osnovne škole, će nam se predstaviti sa deljivom kompozicijom na violini. Jedan aplauz za Valentinu.
budućih slikara, a upravo su takvi đaci osvojili nagrade na likovnom konkursu koji će uručiti Marija Kapisoda, a naši dobitnici su Paja Vasović, učenik prve stručne škole Nikšić, prvo mjesto. Ajde, zvonili ti sutra. Drugo mjesto osvojila je Nikolina Ljiljanić, učenica srednje likovne škole Petar Lubarda, Cetinje. Treće mjesto dijele Andrija Zajković, učenik srednje ekonomske škole Mirko Lešović, Podgorica i Anja Boričić, učenica gimnazije Panto Mališić, Berane. Specijalnu nagradu osvojili su Vasilije Kovačević, učenik gimnazije Slobodanški Jerović, Podgorica, Jelena Štjepanović, učenica srednje mješovite škole Mladost, Tivat i Enesa Sukić, učenica srednje ekonomske škole Bar. Specijalne nagrade za poznavanje kulturnog nasljeđa svog kraja osvojili su Kristina Nilović, učenica srednje mješovite škole Bratstvo i jedinstvo Ulcinj i Balša Radović, učenik gimnazije Cetinje. Ja bih samo Mariju zamolila kratko da nam kaže utiske kao predsjednicu žirija svih komisija, odnosno svih kategorija, da samo nam kaže kratko kako je bilo donijeti odluku o najboljem. Poštovani gradonačelniče i dragi gosti, želim da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli u ovom broju. Naravno da nije lako pored ovoliko učesnika, ali mislim da smo donekle donijeli realnu odluku i da su nagrade pošle pravim rukama. Svim učesnicima želim da se zahvalim, a nagrađenim da čestitam. Imamo još i specijalnu nagradu za Mariju Kaluđerović koju će uručiti Stefan Marković. Moram da dodam da ova nagrada koju odnosno sliku koju je radila Marija je posebno nagrađena i da je Stefan Marković odlučio da njen rad uradi na svili i to dimenzija 80x80. Sve nagrađene slike i dječji radovi su tu, možete proći da ih vidite. I ja bih samo na kraju programa, kad se sve završi, zamolila djecu da svako pored svog rada stane i pronađe svoj rad, jer namjerno nismo stavljali imena pored. Znači, svako dijete nek svoj rad pronađe da napravimo jednu zajedničku fotografiju.
Zahvaljujemo svim učesnicima konkursa. Planirana izložba svih radova na kojoj će biti dodijeljene nagrade radovima s najviše poena. Također je planirano i štampanje kataloga, pa vas molimo da radove proslijedite mentorima, a od sutra ćete imati priliku da uživate i u virtualnoj izložbi. Još jednom čestitamo svima na divnim radovima koji prikazuju šarenolikost i bogatstvo našeg kulturnog nasleđa. Pozvaćemo hor naših učenica da nam se pridruže, a samim tim i zaključe ovo predivno večer. Hvala svima što ste bili dio ovog izvanrednog događaja. Prijatno dan. učenica je fantastična bila. Čuli ste svaka. Ti brati ima Ona je odgovorna, pa je donijela. I vi isto, bravo. Čak da vidjeti. Dođite, bravo. A, bravo. Ovdje Ćemera, bravo, ovo su srednjoškolci. Mi smo dobili samo u okviru nive.